السلام جوسيم صامد الله حجد ما أبزي بحسا كوينا سير هنا بفلاد ما أتوم بسات مارو زي ريفيجن كونوكميا ناب نيجاتيف بغيار مالتي okay so بزا قد بيت الجمر there is rain تيلا زناب الله يقول الله ماتي أبزي عن تقبره there is not rain تقرأ زناب يلن سازي يلن كنت خوينا there is not الله تخوينو there is okay لنمسا there was a class which is class نيرو وي class نيرو لخزاب تخوينا there was a class جاها there was not a class there was not a class አይነበረን والله معتي class አይነበረን okay جاها قال أقباب I have a job I have a job بصراحة ألني يبلين I don't have a job I don't have a job صراحة يبلين so negative قير تخوينه I have a job انت قبره I don't have okay I have not كنا يكونن سلزي زي أنتكم I don't have a job next he has أفكر have تجربة he has سلسي أكل سله زخنة okay so he has some money بسوا كلا جنزب الله جاكن تتكون هريوا he doesn't have money بسوا جنزب يبلون don't كيرة تيرة doesn't كيرة doesn't نمني سكو ني has so ناس راتكيو أبزي has أنت فينا مالتي تاني قبر have نغيره دهرت ملصو so he doesn't have money أنزل so أنزل يقول الننزل مالتي she جون كما ساسي أكل she has a problem or she has a problem سات أجمع لها أبزي أجن she doesn't have a problem سات أجن يبلان نكا حمزة نهي كما doesn't كنا have تكم we have milk we says given now نحاول سنسرب دنا have طيبنا we have milk صبايا بنان كملت كن تنبل we don't have milk حكي تنبل we don't have milk ننزل هتصبا يبلنان they have a program they have a program ساتهم مدب اللو ميكا نساتن مدب اللوان they don't have a problem they don't have a problem ساتهم program يبلو من ويكا نساتن مدب يبلن كنت خينا they don't have okay so we don't they don't وستريوا have comes alone تكمل مالتي next you have an appointment you have an appointment نسخة قطر لك وي نسخي قطر لكي وي نسخم قطر لكم وي كان نسخة قطر لكن زين تدخلنا you don't have an appointment نسخم قطر يبلكم وي نسخة يبلكان وي نسخة يبلكن مالتي يغندن نقبر don't okay good حجنا بكالخ متسي I pay him I pay him أنا يخاف له نعومات okay أنا يخاف له I pay him I don't pay him تغير أبزيا don't وسيخ لا أبزغ have تكمله no أبزغ have تكملنا كوزن يوانة تكون زارب نعم تايد زارب ناي تكبار okay so I pay him ديلا أنا يخاف له أنا يخاف له نتخوين خا I don't pay him تابي كم زلا تمت
don't እንውስኸላ ማለት እዩ I don't pay him ኢልና ንዛረብ next he እንታይ ገይረ ብዚኣ ሽታይ ገይረ ብዚኣ helps ገይረ he helps ገይረ ስለምንታይ third person singular ስለ ዝኾነ ወይ ከዓ ሳልሳይ ኣካል ስለ ዝኾነ helps ገይረ እሱ ይሕግዘኒ እዩ he helps me ኣብዚ ኣግናት ከሆነ እታ helps ክትከአ ብምንታይ ክትከአ ብ doesn't ንዓንቲ ራእተከያ he doesn't ገይረ helps ነበረ እንታይ ይኸውን help ይቕየር verb 1 ይኸውን ማለት ረይዎ verb 1 ይኸውን ስለዚ he doesn't help me እሱ ኣይሕግዘንን እዩ ማዓስ ኣብ ዝኾነ ግዜ ማለት እዩ እሱ ይሕግዘኒ እዩ ግን እሱ ይሕግዘን እንተለ he helps me ኢለ ዘርብ ማለት እዩ she learns she learns እሳ English ትመሃር እያ she learns English አንጸናትኻ she doesn't learns ተኾና ኣሎ ናብ learn here ተትኾን ሽዑ she doesn't learn English ለዛርብ ሳ English ኣይትመሃር ነለ ዛርብ ኣለሁ ማለት እዩ ስለዚ ኣተን ኣብዚ ክሪኦ ፀናና ከመይና ካብ ፖዚቲቭ ናብ ኔጌቲቭ ንቕይር ምክንያቱ ኣብ ዘረባ እውን ምኸምዚ ጌርና ንኽንዛርብ ከድልየና ስለ ዝኾነ ነቶም ምሳይ ብኦንላይን ትመሃሩ ዘለኹም ድማ ንዓኹም ከዓ ሪቪዥን ስለ ዝኾነ እዚ ኣብ ፈተና ክመፅኩም ስለ ዝኾነ ነዚኣ ፅቡቕቲ መወቀሲት ትኾነኩም እያ ማለት እዩ ብኣጋጣሚ ከዓ ጠቕመኩም ማለት ንዓኹም ካልእ ድማ እቶም ኦንላይን ክትመሃሩ ደልዩ ሓድሽ ስኻ ተደጋጋሚ ፅሕፍልያ ኣለኹም ዕለት 1 ወርሒ 3 ሓበሬታ ክበኩም እየ ካብኡ ድማ 2 ሰሙን ፀኒሕና ከዓ ትምዝገባ ዕለት 13 ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ሶ ዝመስል ትምህርቲ ነይሩ ማለት እዩ thank you very much like share subscribe ዘይገበርኩም ድማ subscribe ክትገብሩ ብትሕትና ሓተኩም ጥማዕ ትግበረልኩም ባይ ባይ